baragiye kutwaje uko bimeze rero uko byifashe hano kuri Kigali Pele Stadium. Ikipe ya APR Football Club maze gusezerera ikipe ya AS Kigali mu gikombe cy'amahoro, ikaba yerekeje muri kimwe cya kane kirangiza kiri rushanwa nyuma yuko bangeje igitego kimwe kuri kimwe. Umukino ubanza ikipe ya APR Football Club yaratsinze igitego kimwe ku busa. Uko rero birangira abona itwa Shaibu Erdin, kapiteni w'ikipe ya APR. Urabona ari kumwe n'umukinnyi Ruboneka wanatsinze igitego umukino ubanza. Abafana urabona ko bishimye cyane nyuma yo kugera muri kimwe cya kane cy'igikombe cy'amahoro. Uko byifashe hano kuri Kigali Pele Stadium, tuganiza abafana uko bimeze. Abafana bishimye cyane barimo uko bimeze hano kuri Kigali Pele Stadium. Bakunzi ba Kigali Live TV batushaye ibubu, abafana ishimo byinshi cyane batushaye ibubu. Ngakarira karasisika APR Football Club nyuma yo gusezera ikipe ya AS Kigali. Abafana murishimye cyane bagomba gukumbita ikipe bose, nta n'umuntu n'umwe wanankora wowe yagomba gutsinda kandi nta n'umuntu wanankora. Turatsinda kandi turabimerita, nta n'ikipe rimwe yanadutsinda. Dushimye mutoza ngacinisha abakinnyi nawe uyu munsi byagenze nta kibazo. Uyu mutoza nta kibazo, ariko ndetse Kigali abafana rero bakobwa batuje n'umutoza wacu. Amubona rero umufana ukomeye cyane wa APR FC Rujugiro. Intsinzi muyakiriye gute? intsinzi tuyakiriye neza, twanyita Fanda Gikoni. Ndashima Imana tuduhaye intsinzi. Umutoza Forge turamubabariye, n'Imana imubabariye. Muramubabariye? Nimba Imana n'Imana imubabarire, natwe turamubabariye. Muyakiriye gute? Yewe banyita Nyabugogo. Nyabugogo? Yego. Yewe nishimiye Yannick agaruka mu kibuga. Yego nishimiye igitego atsinze muri rusange, nishimiye abafana ba APR muri rusange, na perezida w'igihugu yavuze ngo ijambo rimwe ku mutoza wanyu Thierry Forge. ijambo ku mutoza wacu ikindi gikurikira yaje tutamukeneye, ariko bakakanya ari kugaragariza abafana ba APR ashoboye. Thierry Forge arashoboye rwose. ngo rero murabibona ibi bintu bitandukanye. Urabona isabune y'amazi, iyi ni ya sabune ikoreshwa mu gusukura ibintu, mu gukoropa, mu koza ibyombo. Ni isabune ushobora gukoresha ukaraba mu ntoki. Urabona ko ari isabune nziza cyane iyo bita Savori Kit. Hanyuma urabona isabune ikomeye cyangwa se iyo bita umuti
iyi ni isabune ushobora gukoresha ufura, ushobora kuyikaraba, ni isabune ushobora guha ibara ushaka. Hari izo mubona ebyiri z'ubururu, hepfo urabona isabune ebyiri z'umweru. Hanyuma rero ku ruhande hariya hirya gatoya urabona amavuta y'igikotoro. Ari amavuta y'igikotoro rero, dore ngutwo ducupa tubiri ku ruhande. Ushobora kwiga gukora ibi bintu byose ku mafaranga 50 gusa. Ni promosiyo yagushyiriweho mu gihe cy'icyumweru kimwe, aho ushobora kuba nawe waza ukiga gukora ibi bintu, ugataha uzi gukora isabune ikomeye, ugataha uzi gukora aya mavuta y'igikotoro ndetse n'isabune y'amazi bakunze kwita savo liquide. Ibi rero ni ushobora kuba wakora nawe ukamenya kubikora, hanyuma nyuma yaho ugirwa inama z'uburyo ushobora gutangira kwihangira imirimo cyangwa ugatangira uruganda ruto ruciriritse uhereye iwawe. Ushobora kandi no kumara kubyiga neza wamaze kubifata, ukaba wahabwa akazi mu bigo bitandukanye cyangwa ugashakirwa akazi. Amahirwe ntagucike, andika cyangwa se hamagara kuri iyo nimero ubona kuri screen yawe, hanyuma wiyandikishe. Kwiyandikisha birarangirana n'iki cyumweru, amafaranga 50 gusa. Ushobora kumenya gukora ibyo byose. Kwiyandikisha ni 5000, hanyuma asigaye ukazayazana uje guhugurwa, ugatangira nawe kugenda witeza imbere. Ngayo ngukorera aya mahirwe ntagucike, fatirana hakiri. Abafana ba Pele benshi cyane. Sinzi niba wenda